Kwanza ntiwamajije impamvu izo nshuro zibiri ntagiye. Inshuro zibiri ntagiye narabaye nominated but sinagenda kubera twagenda muri ministère ya culture ukabwira ati je nabaye nomine ndakeneye support ukabwira ati amafaranga ntayahari nta support yahari ukamera nk'agati kuma kakise mu gihe igihugu kitatwitayeho tugomba kucitaho uko biri kose ntugomba Ntugitererana ariko ugomba gushiramo kugira ngo ejo igihugu cyawe kivugwe neza. Nazi Uburundi igihugu kivugwa hari iburaya mu biteramo bigiye bitandukanye ariko kandi yaciye mu gihugu cya Nigeria aho yaragiye murakoze cyane. Mu bisanzwe umuziki wacu umeze neza muri kino gihe par rapport y'ukuntu wari umeze ariko dufite byinshi byo gukora. Iyo uvuze ni level ya Sadbi iri high now kuri kano kanya ariko dukeneye level y'umuziki wacu muri rusange. Sadbi n'abandi bose tube kuri level zidasanzwe niho umuziki wacu uzotembera ariko ufashe Sadbi kamushira kuri table usanga ari maybe level bivanye n'ibikorwa na hard working. Muri kano kanya nta muri akora concerts muri Europe dukora ama showcase kugira ngo dukore concerts muri Europe. Diaspora yacu irashari ntoya kandi ifite byinshi, so I think yuko tugomba kurondera audience z'abatanzania, abakenya, abazungu nabo bakaza iyo tugiye gukora concert mu bihugu byacu. That's why umuntu wese no munsi ari buraya nyumviriza atumiye umuririmbyi abagomba kuvuga ati ni showcase not concerts kuko ubwo wa concert nago turagerako. By the way byose aho twari turi avant sio turi no munsi. Yes, bijya nibikorwa bya Buja Up Academy ni kuvuga ngo barahingura hama abandi bakabikura. Ni kuvuga ngo ngaha turashaka guhingura ibintu byiza hariya bikabashikira tukagira fan base zitandukanye tukagira dance challenge zitandukanye nziza. I think ko injira aho nca hose mbandi kubagarira batonya banje si imyaka myinshi mu muziki. By the way cyo nifuza ko batonya banje barabira kuri nje bakaraba ati how inzira acamo nizihe ukiba ubumenyi ukiba strategy kugira ngo nawe ejo uze usubire kandi uce muri ya mayera Sadbi userukira igihugu cyawe. Ni gatatu baye nominated muri Afrima ariko umwaka wonyine washoboye guseruka ukajaho bibera nakaye karusho wabonye ho guseruka mu gihe wabaye nominated. Bo kwanza ntiwamajije impamvu izo nshuro zibiri ntagiye. Inshuro zibiri ntagiye narabaye nominated but sinagenda kubera twagenda muri ministère ya culture ukabwira ati je nabaye nomine ndakeneye support ukabwira ati amafaranga ntayahari nta support yahari ukamera nk'agati kuma kakisenya. So muri inshuro twarisha amafaranga yacu benshi kugira ngo twashike duseruke igihugu cyacu. Mu gihe igihugu kitatwitayeho tugomba kucitaho uko biri kose ntugomba Ntugitererana ariko ugomba gushiramo kugira ngo ejo igihugu cyawe kivugwe neza. Nazi Uburundi igihugu kivugwa ubukene no mu bintu bibi cyane kandi bamwe babikora bishimye ariko hari ukuntu dushobora nko mu bindi bihugu nka Nigeria aho tuvuye Afrima ni projet iri mu kuboko kwa guverinoma. Abaririmbyi bose baje hajya yabo mu Rwanda yaba hehe guverinoma zabo zabarungitse ako je nije nitwaye kandi ntacyo
ntacyo bintwaye, ntacyo bimbwiye, ni inshingano zanjye kabisa. so gutsinda cyangwa kugera izindi ntambwe bisaba ko government yacu ibyinjiramo. Nimba itazovyinjiramo nzoguma ngenda mbura kuko zijya ni strategy z'ibihugu bindi, baba bavuga ati reka tugire tourisme, biba bica muri tourisme kujya kuvuga ati visit what, bavuga ati rongi kumuririmvyi wacu duserukire igihugu cyacu kivugwe, visit Tanzania, muhe byose, visit Burundi, muhe byose kugira ngo muri igihugu cyacu kivugwe. But kuri twebwe muri Nigeria hariyo Boko Haram, hari ingwano, hari ibintu byinshi, ariko everyday wumva umuziki. Strategies za government nyinshi zo muri East Africa no muri Africa zikoresha imbere umuziki na entertainment, umupira, kugira ngo zifukafuke maybe things zitagenda neza inside, but dukeneye tu natwe gushika ubu sindatahura impamvu twebwe n'umuziki tumeze uko, why tudashigikirwa. Mu mupira hari amafaranga w'amaguru, muri volleyball hari amafaranga, ariko mu baririmbyi nta mafaranga. Sinzi impamvu, sinzi icyo twakoze, sinzi icyo twakoreye umwe cyangwa ubundi cyangwa Imana twayikoreye, ariko turi proud n'ibyo dufise byose, naho tugeze n'ibitubako byose turashimira Imana, but turakeneye support ku rwego rwihariye, kuko Burundi ni igihugu cyiza, ntigikwiye kuvugwa mu bibi gusa. Igihugu cyacu gikwiye kuvugwa neza. Bro, nta kindi kintu ufise wewe, nta kindi kintu ufise wewe atari igihugu cyawe. Nihagera gushima, nkashima, noshimira mwebwe Facebook promoters, Instagram promoters, babita ko mutize, ariko nimwe mutwubatse, kuko abandi bitwa ko babize ibyo bakora ntabyo badukorera. Twebwe abana ba ghetto tuzokwigwanaho, kandi I hope mu myaka iza umwe wese ngazo bafise company nka Yaga, company nka Akeza, company n'izindi zose. I hope yuko ibyo mvuze uno munsi bizoba kandi mutazontenguha. Sinibaza ko ari byo, uyu munsi Kiriku yararonse imodoka. Nta munsi n'umwe muri ari bwigera aronka imodoka akuye mu gikorwa ciwe. Sasa je gute wozo nyesipira ko muziki utateye imbere. No munsi harije ama company, je company ndashobora kuyivuga nka Super Bet. Dukeneye Super Bet nyinshi. Respect and courage mu byo mugora byose nibyo twarondera, nibyo twashaka. No munsi ngenda muri Afrima, bro, nta n'uwo yabivuze nta Afrima arajamo, ahubwo akuriye gukora cyane kugira ngo ashikeyo. Thank you. Jewe ntaho nibona kubera I have no support. Nta support ngira. Yes. Abantu cintega abandi bariko barakora umuziki. Naho nibona. Naho ubibona gute? Sorry, ntageze haraheza kwishura. Naho nibona bivanye n'imyaka myinshi nkoze without support. Ariko ndabona petit frère ku rwego rwiza bivanye n'inzira nkomeza kubacira. Kuri la presse burundaise biraboneka yuko hari ibinyamakuru kumbure bikomeye bifite izina bitigeze bipostinga ko uri mw'ihiganwa. Yego ugezaho n'abandi baririmbyi bagenzi bawe barashobora kuba batagupostinga, ugezaho manager wawe wa kera DJ Jackson avuga ati postinga mwene wanyu ari mw'ihiganwa. Ubavyakiriye gute? Yo kubona no musi wakiriwe cyo bitera presse burundaise bemewe na sense abo tubona ngaha kuri Sadbi umuririmbyi akomeye ashobora guserukira Uburundi muri Nigeria. Yabyifashe ngo gute? Ibimenyesha makuru bikomakomeye, buri kimenyesha makuru gikomakomeye gifise group y'abaririmbyi babo bakunda bashaka ko bari baseruka. Kandi turakomeye ntabwo baduka. Ntago tugwana cyangwa ntabwo dushwana n'umuntu wari we wese, ariko bimenyesha makuru byose bifise aho vyegamiye, aho bishaka ko bari baseruka. Ugasanga ni Sadbi bisho gihe niyo baba bavyishimira, ugasanga ntago bamaye support. By the way, je naraseruze kandi naraseruka igihugu cyose, Umuhutu, Umututsi, Umutwa, Umukene, Umukiri, muremure, mugufi, niwambona uzonyibonyemo kuko ndi mwene wanyu.